بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله
أرسله رحمة لهذه الأمة، فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بالتقوى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم. ثم واعلموا عباد الله إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار إلى دار الآخرة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة، ثم نعوذ بالله من ذلك النار. أيها الإخوة المسلمون، اسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس. قال جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال عليه الصلاة والسلام: أشراف أمتي حملة القرآن. رواه الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. Mahuli mga umat Islam, yari na kita niyo hamasa biyaita sinjunjungan tanyo alaihi salatu wassalam kapitnahanin umat ini serta mataud di tumangkis dengan fitnah. Mga tuan, panawag-tawag sila Allah Ta'ala kanila. Ampa sila ri kapitnahan, iwan ampa sila tumangkis dengan fitnah. Ima na si fitnah mangi, ima na si bangi di kapag lagi, imma na sindih kapag lagi kabinsanaan hadunya kasiksaan hadlaw akhirat. Falman si mahasud si mahatinggi, ya ayyuhan nas, panawag-tawag si mahasud si mahatinggi, pagkataan manusia. Aula-aula panawag-tawag, pamanga sila beriman, pamanga sila nagaangan-angan masanyang di dunya, iban naguhulat-hulat marayaw hadlaw kana. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum.
Parman si Maha Suci Maha Tinggi, yan namuna na paratong mong kanyang Quran. Ibuhan tahun na tuwang, lisuan na kita niyo makaday ni. Iniagad niyo signal internet. Halaw sambahayang di patayon cellphone niya. Pagoy pabay, imbas sa hong cellphone niya, ra internet niya. Pit na rakulang mga tuwan. Sa wala na to iatod pit na. Inat pangatod na to marayaw. Kajaatkum mau'ijatum min rabbikum. Pamansin Allah Ta'ala ampa kamu rin kapitnahan. Ampa kamu tumangkis deng hamangi. Yanta kamu piarahan Quran. Naghatod maun kaniyo nabi, bukon ordinary tao. Nain internet mo hisiyo. Hisaytan tao, hiwan hisaytan iblis. Uno yan mga tuwan. Mau'ijatun min rabbikum. 2. Tazkirukum min indillah. Magpatungtong kamu magpatungtong kaniyo sin aunding hatuhan. Bukol magpatungtong kaniyo sin aunding hatao patao. Biya simbeta sin internet. Sambil maas-maas di matu. Magkita simpatta sin tao katanta. Sa impat ta ni Hakubo, di niya pasandungon, maguno na ba siya yung hantak dama kaminsan, kapatan nga rupa lumaong. Ikalubong siya kapatan nga rupa. Labi pa. Di niya tupat taon indagpus, hindi niya turagpus. Sabab wala niya biasa insulat sintuhan kaniya. Hikarula. Tarhibukum. Pagpahalli kaniyo. Way kita niyo tuan naghalli. Inihalian na to, kampung na to, banta na to. Bantahon na to yung kampung na to. Bantahon na to yung naula na to. Bantahon na to yung lasya na to. Bukon yung banta na to, syaitan. Ikatu. Waturarribukum fima indallah. Inhalawang sin Quran yang pakuyaron kamu sindeng hatuhan ay kamu kumuyag sindeng hatao. Sakaling kaya kuyaran na to deng hatao. Aliming katindunya pialing kacintao. Di na magtugim mga Muslim magpata dun halawang sindaira yaw. Sambil maas-maas ama laong niya matukitan niyo. Hitud na mo man ka magpata kita niyo. Astagfirullahaladzim. Naimpat tak mo antara mo iwan sintuhan. Yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Mga umat Islam, amot tinggeta sinallahu ta'ala kato taniyo mir rabbikum. Dahil nga Tuhan, ay kamu magparuli sindeng nga tao, ay kamu magparuli sindeng nga kaniyo. Sa imparuhalay niyo marayaw. Inalupon niyo marayaw. Dahing hatuhan piara maong kaniyo. Sa babang niyo rin naagaronin din hatuhan niyo. Lapasadata. Hiluhala na nabi. Ano simasa na to ini? Hiluhala sa ini. Tuktukon sintao yung tao. Hinangon na tubo. Ya way na inu-inu na to. Na. Uno pendeta kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagtawagan kato tanyo ang pakitan niyo kapitnahan. Ang pakitan niyo lumamu damangi. Ang pakitan niyo mangdungog-dungog hamangi. Ang pakitan niyo kilmita hamangi. Wa shifa'un lima fis sudur. In Quran ilaj.
Jaa ilajun fi jami'il muskilat. Jaa dawa'un wa shifa'un fi jami'il amrad. In Quran piaratong marikato maghalulay singkatan problem. Wala na to iya ding kabayan sintuhan, bangaong kasutahan na to, inipalulay na to, pikilan na to, ingat na to. Saan yung mga to? Bang mo hihalulay yung problema mo, siningat mo, iwan ingat nila, gaman gimana problema. Na. Wa shifa'un lima fis sudur. In Quran ubat. In Quran ipaghalulay sin problema. Unang problema halulayon sin Quran. Islahul aqaid. Umbul hambu halulayon. Dayaon sin Quran amo na yung pangahalan. Pagtuhan, nagtutuhan hindi ang katantan. Sa wala niya kada kabayaan sin Tuhan. Halulayon niya to sin Quran. Wala na to hialulay sin Quran. Hialulay na to, siningat na to. Dahil nga sabab yan, sambil ang tawyaon, in ilmu nila, in ikaw ako, in ako ikaw. Oy, tigon-tigon siya. Tukod-tukod siya. May takaw rin maun. Padyanji mo patuhan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. May tabo ko na mo tinakaroon mo. Sinamutin pamuunan sin suko mo hantara mo iban sin Tuhan. Inlapal mo hantara mo iban sin tauhay. Saan yung mga tuwa? Wala na ito na iyakatin niya ito. Liapal na ito na sadya. Dahil nga sabab yan, magsusungin kasusahan na ito. Naita. Iniubatan na ito na sadya, jasad na ito. Akaroon na ito yung baita sin doktor. Long sin doktor makatuubos kumaon, akaroon na ito. Sa imbeta sin Tuhan, makalima. Di na ito na akaroon. Bang awang baita sin doktor, study nin ubat, di na to akaroon, magkangi kita niyo, lami indeng hatuhan bang nato di akaroon. Saan yung mga tuan? Na, uno yan. Wa shifa'un lima fis sudur. Bang di mayaw ang pagtuhan mo, lima nung inatay mo. Bang di dumayaw ang pagtuhan mo, intiap-tiap mo atod pamangi, lumi. Intiap-tiap bisara mo pamangi, lumi. Intiap-tiap pandungog mo pamangi, lumi. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, taraktukum. Mamaid na ako rin kaniwibin tanakam. Sadita kamu hirin halawng lumi. Taraktukum ala mahajjatil bayda. Hiwinta kamu hakakanak puti. Wala kaya lumian na sinummat ini. Bukod nakakanak puti, tinahan nila na pagkakanak itong. Ano mga tuan? Basahin ayat, Hasuratu Yunus, ayat kay mantag unum. Nampani na ito na basahon. Yung basahon na ito na signal hata asin langit. Wa shifa'un lima fis sudur. In sakit kimugda na dunya biyahon. Awla na umat Islam. Sakit halawang sinatay. Puti liumyan. Dahil nga sabab yan. Palayon kita niyo si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil haturo siya sa lagu-lagu.
Bangkitan niyo rin lumayo di nga tul, rusa sa lago-lago ini, alamat tinatay na to, nasasakit. Ika-isa. Sabda sinjunjungan tani alayhi salatu wassalam, la yajni janihi na yajni wa huwa mu'min. Ini panasat sin syaitan jinah. Ay niyo kalupahi ka numantaw nag-ibadat na larak sin jinah. Surah niyo mga tuwa. Sabda sinjunjungan alayhi salatu wassalam, di makapagdi na inuusugi ang babae. Jinaha panatod, jinaha pangdungog, jinaha suara, jinaha pamanaw-panaw. Sa luway sin iman nila, wala na hugto dengan Tuhan. Maita sabab makasipugin jina. Firman sin Allah Ta'ala, wala takrabud jina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ay kau sumuok. Bukun imbeta ay kau magdina. Ay kau sumuok. Sumuok ay kau umatod. Ay kau rumungog. Ay mo pag-istoryahan. Bang muhin ang inyad to, iyon na sintuhan ng barakat den kayo mo. Hapikilan mo ay na barakat, haingat mo ay na barakat, katanhinang mo pawas, katanhinang mo, di narihilan sin Allah Ta'ala pahala. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Papatahan yung kahalan na tubihan. Maas, mag-asawa. Sinupat tahun na miyatay na. May tak sabab di matod, di mungod sinisturi. La yazni jani na yazni wa huwa mu'min. Di makapangti na atod, di makapangti na suara, di makapangti na pandungog. Sa lugay in iman niya wala nasakit. Na nasakit man, malamman na. Napasandong ako nintaw malamba. Ikarua. La yasriku syariku hina yasrikuha wa huwa mu'min. Di makapanakaw tabiain sugarun. Sa lugayin iman niya wala nasasakit di bambukon malamba. Ngayon president biyaw. Di maiging pamumong niya. Ing kamulong niya nanakaw. Sinsin parinta, dilul ko yung baran niyo, iwan sinsin tiyakaw niyo. Ito'y kuno yan. Tatbang yaon-aon, nag-cooperate ka niya mataon. Si manyang na. Inikasan niyang da, sarat da sin Islam. Bukod siya Muslim. Sarat sin Islam yung bisyara niya. Ing kamulong niya nanakaw sin parinta. Sin raayat. Dilul ko yung baran niyo, iwan sin tiyakaw niyo. Tani yung mga tuwa. Di makapanakaw yung sugarong. Sa lugay takakasipog siya. Di makapanakaw. Sa lugay iniman niya wala na sakit. Di makapanakaw. Sa lugay wala na bugto. Palsugpatan niya iwan sintuan niya. Sabab tantuhon niya hadlaw susumon. Papagbayaron na siya sinallahu ta'ala. Ikatong. Wala yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Di minum si makahihilo. Sabi haong maghiling at dunya ini. Sila adlaw ra kumanyan, maghilo sila. Asada sila naghilo. Sa dubulo ni paghilo. Mataod Muslim mahal.
Tani mga tuan. Naunin beta sin Allah Ta'ala, mau'izatun min rabbikum, yan na mo piyara maong kaniyo, ubat ay kamulong mamut. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Tuan, upatin siya po. Hamut din nga upat, wala na tuyagad. Sa imbay ta sin doktor aktual, long na upat, ubos kumaon, agaron. Sagwalo, agaron. Imbay ta sin Tuhan na to, di na to agaron. At tawajun bayna matalibid ruhu wal jasad. Subay timbang. Ingkarunahan sin jasad, iman niya walihan. Bang masakit ang jasad, masakit daing niya walihan. In jasad, kana naman na to, in sakit sin tuhod, in sakit sin taikod. Magpaka-ambulans, ambulans na niya hospital. Na inya walihan mo. Kaya na naman mo, way, naasubuhin baran mo. Iagad mo yung sulat ini, iagad mo yung baitaan ini. Bang wala iagad, baitain na masakit daing sin jasad. Saan yung mga to? Uno yung beta si Rasul sallallahu alaihi wasallam ka khairukum man ta'allama al-Quran. Sa lugay na to ni pagkuruhan marayawin Quran, magsusungin ni. Ang pag-ingat sin Quran bukon wajibang bukun wajib kadyo wajib tiap-tiap siulaan. Ang pambihawlong nga nagpiingat ko na anak ko, dukog na. Magsusun na mano siya, wala piyangad yung Quran at law gana-gana. Ipanasubukan niya. Dahil nga sabab yan, sabda sindundungan, khairukum imarayaw kaniyo. Dati natutay mo kanin hadis ini. Kaya nga buran na to, magbihan sin silpon niya. Ang pagkatawaw ni isa-isa. May nilang nalingkat nila ini. Ang pasyamang ibo. Tani. Khairukum imarayaw rin kaniyo. Man ta'allama al-Quran, pangadjiun na yung Quran. Dahil nga sabab yan, in Imam Shafi'i, hisiyusim mawaya, masanyang diya dunya, subayaw nilmu niya. Siyusim mawaya, sumanyang adlaw akhirat, subayaw nilmu niya. Siyusim mawaya, sumanyang siharwa, subayaw nilmu niya. Nakati ko no, yung nag-retired police, ayaw nagtataka. Aw na isablong nakanap, singkat din na to. Na hindi nga Tuhan mo, nakanap. Ngayon to sila to, hamuk din awon, wala pa si musuhod. Ay, ikaw na alam niya. Asubuhon na to, imbaran na to, pakaniya, hindi nga Tuhan. Ingat to ilmu mo pagpulis mo, ilmu no haupis mo, giadjihan kaw, misan bukon kaw nagihinang, hindi nga Tuhan bukon gadji. Tutong basan. Inmana sin tutong basan, bang kaw pahinangunhang po, bukon imbayadhan po, lipaton sin Allah Ta'ala. Ingadji may nusan pa, bang kaw malit. Ay mag-upis, magdakan, pangati mo ang sunog. Imagahin nga katinda-tindahan magdahan sabab malit sadya silang 5 minit tunga uning gadis ng kadlaw bang aun doang gato hanggatos da kumaan nasa kalim patuhan way inu-inom mo magparihil kaw tumbas patuhan sinwala mo iya kading kabayaan niya ya subhanallah manganal kita ni umarayaw mga tuhan
Dahil nga sabab yan, pagguruhan na ito yung Quran. Sa lugay na ito, di pagguruhan ng Quran, ingat na ito yung pangandulan na ito. Di ka pangandulanin ingat, bang bukun Quran. Di ka pangandulanin kawasa, bang bukun dengan Quran. Di ka pangandulanin ununo na, bang bukun dengan Quran. Dahil nga sabab yan, inta umay nga ta Quran. Unin agin nila pamaran nila. Siyambag nila yung baita sintuhan. Fatawakkalu ala Allah in kuntum mu'minin. Ay kamu mangandul ilmu niyo, ay kamu mangandul asin niyo, ay kamu mangandul kusog niyo, ay kamu mangandul koneksyon niyo. Sa bugsuan niyo, sandulan niyo, inggin hawabaran niyo, patuhan niyo. Nain kita nyo biyaw ng lalag koneksyon. Inalag na tuhi kuya. Tatak dahong tataki kuya. Badyo dahong badyo'y kuya. Na hanggang kunin kuya mo yan. Siniyo puno mga tuwa. Na. Uno tayong dita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang niyo na hinang ninimingat aong palawi. Pagtaingat ka mo isa. Saan yung mga tuwa? Hadis ikaruan. Sabda si Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ashrafu ummati. In sarayaw-rayaw umat ko, honorable si Amerika ko, sarayaw-rayaw si Amerika ko, hamalatul Quran. Amo na yung mga ipon ko. Yaon hadantong nila yung Quran, yaon hihinang nila in kabayaan sin Tuhan, tiyatangkisan nila, iliangan sin Allah Ta'ala, biyasin sa pantun masasakitin jasad nila, uwat diara pawyo-pawyo. Sa kalituan, uwat da sin jasad, uwat da sin tuhod, uwat da sin taikod, uwat da sin bukugin diara, in uwat sin nyawalihan diway. Ay kita niyo may ino, may ta magsusungin problema na to. Siyempre na hiniwalos rijiki. Miyari pa bay, di nga masjid, kay makaon, pagkari pa masjid, o napagkaon, uwi pa bay, minum na isa. At pabila, wala duming kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lingunan. Dahil nga sababian mga tuwan, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, diulansangan kita niyo, harwa hadis ini, ampa kita niyo, di magsusunhadlaw ka na kana. Ang pakita niyo rekapitnahan hato parakala. Impit na umat ni sa lagulag-gul tuwin taod niya. Pit na tulmaan. Magsagka na magtiyaon pa sa lansin. Mag-retired na yung usog lang simbawa. Ihaw na lang subo ko. May tama ko rin dahilan. Mag-retired na yung ama, di dahilan si anak. Ay di dahilan ni anak, ama lang na bahagi ako. Di kuno yan. Mag-asubo na pa kaniya. Laung sinama, yato na iti. Pagkato niya, zero balance. Nain patuhan, bukong nakaw zero balance. Sa kalima susakaw, zero balance kaw rito. Palagwang kasusahan mo, zero balance kaw hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Ay nga sabab yan mga tuan. Tu, gaita katutan yung sinamuk sahabat sin Nabi. Makakuyat. Na wala kita niyo kiuyakan. Hikaisa. Intao marayaw yung pagiman. Intao kiawatan niya, napakay niya, insiyap ko ta ayat ini. Muna-muna. At ta'alluq billah. Wala naruta sinatay niya timaalok pakabayaan sin Tuhan. Wala siya timaalok palingkat, pialingkat sintawin dunya ini. Pialingkat sintawin dunya. Hikaruan. Ar-rida bima indallah. Kiuyakan siya uno-uno na indihil kaniya sin Tuhan. Di siya mangibog. Ang pambihawon madto,
madto pa mall, way sin niya, mangibog dito. Window shopping, amo yan yung pagnganan nila. Tandang umalong nakahawak, kalo-kalo makalibre na kato dito. Nang dadyaga-dyaga, isyo makalibre. Ikato, at taslimu lillah. Surindilan imbaran mo patuhan. Ay mo surindilan panapso mo. Ay mo agaran napso mo. Ay mo agaran syahwat mo. Sipungon ka rumadlaw sin napso mo iwan si syahwat mo. Namura-murahan mga tuwan. Uuhon na to imbaran na to. In ummat na kaunat yandas sila way pagkaunoy pag-inom. Tiw-tiw da. Tuwig lamayan tuwig. In kita niyo biyaw tuwan. Tiyandas kita niyo mataod pagkaunsa. Wala kita niyo nakaibadat pamarayaw. Uuhon na ito yung baran na ito. Uuhon na ito yung kabuhitan niyo. Magtag-ipon kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakita niyo rin magsusunhad law ka na. Sa pangasuhan kita niyo sin Allah ta'ala. Singkatan yan ughara niya kato. Tanyo bang nato piya kaira pakabayaan niya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala haqqa taqwa. Qala jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mahuli mga umat Islam, pamulan siyang kato taniw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imma na siyang pamulan siyang asal-asal da ko titibutan, magdurhonin tibut mo. Dahil nga sabab yan, bulan siyang nato, imbaran nato, hari pakitan niyo, kabulan siyang sin pagkahinato. Kauhan tagupat ka dyan, doom iban adlaw, bulan sangan na to, imbaran na to, sing karayawan din nga Tuhan. Ayaw na to, bulan sangan, sing karayawan din nga tao. Sababang na to, bulan sangan, sing karayawan din nga tao, laong masusungon, kaliwhan kurasiya. Di manggarin niya to. Na, unin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala alaihi salatu wassalam, Ija aradtum aisha su'ada, وموت الشهداء والنجاة يوم الحشر والذل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن. Bang kamu mabaya sing kabuhi masanya. Number 1. Ikarua, bang kamu mabaya mabuting kamatay niyo, kamatay sahib kamu. Hikatu wan najatu yaumal hasr, masalamat kamu hamasara perang muhsar. Hikaupat wal dhillu yaumal harur, iman pasilungun kamu sinallahu ta'ala haadlaw way nakasilungan. Wal huda yaumud dalala, kahinapusan malawong na yung katantanin ikaw rin malawong. Sabab bihaon naglawong-lawong na. Magparuna ako lang na sinapso ko ang pago magibadat. Panghindusan sin Satan. Panghindusan Iblis. Iblis hambuk dahil hangkan siapyak mulkaan sin Tuhan. Uno, inagin niya, ako'y marayaw rin kan Adam. Way na siya iyampun sin Tuhan. Ang paing kita ni Uliyaon, napila na. Na. Wal huda yawm dalala, magagsiya to da pamando nalaw na yung katantan insyarimi di nga pamando unin hinangon niya padrusul Quran pangadjiun na to yung Quran biya sintagi si mga bata biya 2 tahun na memorize yung Quran
May maas bihawon tuan. Tuhurog na mag-memorize sinang kaadlaw. Hinglawon. Tama mag-story sin pagmama. Mag-story sin gamot sakay. Anakuman. Mengkan sakay. Min sakay raw sadya sin sakay. Wag kau nakasagin. Maminto lembaran mo. Nabihawon ubat. Nabukusan ubat. Mahinang kau sakay. Bukon sakay ubat. Sakay mahinang kau. Nah, unin beta sin Allah Ta'ala pa Nabi. Fajadatum imana wa hum yastabsirun. Akutik kau imingat sing Quran. Hinangun mo indaakan, tangkisan mo inliangan, ganap mangganap in iman mo pa Allah Ta'ala. Pakuyagon pa kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi hawni kiyo kuyagan namin magtabog gading. Amin magtabog pensiyon. Makakuyag tuan, doon kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabab yan, biyaitaan kita nuri hadis ini, padrusul Quran, pamulansan katutan niyo, pangadjian niyo in Quran. Maita, fa innahu kalamur rahman, kalam sin Allah Ta'ala, wa hirjun minas syaitan, taming muri nga syaitan. Uno pa, warudhanu fil mijan, mahugat at timbangan, in hinang mo ibadat, amin wala kau simimay, day nga pamando sing Quran mahamulya. Sallu ala nabikum, fa inna jalla wa ala yakun, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد وارض اللهم عن خلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وأنا معهم بأفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهوديين والنصرانيين وجميع الطغاة والمفسدين في هذا الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أنحاء العالم يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الشهاينة على أيدي المسلمين يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود والنصارى، اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم تدميرا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء، اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام